Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestahdihi ve nestağfiruh. Nu'minu bihi ve netevekkelu aleyhi ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil falan tecide lehu veliyen murşida. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu el-mebûs rahmeten lil alemin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أول نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Teala Kur'an'da aytadı: Allah'a kulluk et, hem de anga kişini teң etme deydi. Atanga ananga da iyi bol deb Allah Teala alaytat. An-Nisa surada, Luqman surada aytadı Allah Teala: "Vasaynal insana bivalideyhi." Biz adam balasına vasiyet etkenbiz, atasına, anasına iyi bolsun deb. Hamalatu ummuhu vahnan ala vahn. Anasına içine düşken saatte kıyınlık üstünde alay bargan deydi. O fisaluhum fi amayn. Anasından ayrılan közüğü de deydi. 2 yılın içinde barat. O sabiyin deydi. Anişkur li. Menge de şükür et deydi. Hem de atana da şükür et deydi Allah Teala. Menge kaytırıqsızdı balaytat Allah Teala. Bugün söyleşirimiz Allah aytsa dinde hem kerekli hem de mağanası boğan zatlardan birisi ol sabini ata anasına iyi boğanı hem de ata ananı kaçı dinde kalay körüngenin üstünden Allah aytsa alanı hürmetlerin anlap alanı hürmetlerin körgen mağanası ne boğanın Allah aytsa bugün hutbada anı üstünden söyleşirik biz. Bağala Müslüman kardeşler, biz bilirge kerek boğan zat Allahu Teala bizni ata ve anadan jaratan barыбызны. Hem de ata ana bizni kuragan saatlarında ve artıksız da ana kalay korkulada, kalay kıyında, cünçuda, keçe tüşsüz keçelede, kaygırganda, tuğan saatında da kaysi halda, kaysi incüde seni dünyaya çıkarganı, hem de tuğanından sonra da seni yaşauına, seni karnına, adamını açlığına, sabini açlığına söz için. Anı yaşauına, anı sağlığına, anı tınısına, anı rahatlığına sap bolğandan kes-kesinin tınısında, kesinin rahatlığında, sağlığında, kalgan zatında, barında ol işke buyurup, siz bizni ayak üstüne salgan adamlarını kaçı ne bolğanın, anlara kerek bolğanın köp zatta dinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde de hem de köp türlü oyumlarda da aytılgan etet. Allahu Teala Kur'an'da aytkan saatinde kesini razılığı ve birge atanan razılığın salat haman. Meni razılığım hem de atanan razılığı dep alay üretet. Allah Teala kesinin tilerge. Ani gibi başka ayatında da aytkalay ve abudullaha Allah'a kulluğu etigizdi. Ve abudullaha bu emullu zat adamlı dünyada eter zatı yaşauının mağanası da Allah'a kulluk etmekte. Allah Teala Kur'an'da aytatta: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men jaratganmady cinni de adamны da menge kulluk eter üçün deydi Allah Teala. Sonra bayda emullu kulluk neskergenden sonra Allah Teala ne deydi? "Ve abudullaha Allah'a kulluk etigiz ve la tuşriku bihi şey'an." Anga kişini teң etmegiz deydi. "Ve bil valideyni ihsana." Anızından kelgeni atanaga iyi bolğuz dep aytat. Allah'a kulluk etkenini aşkılı ba birge teң ata anaga iyi bolğuz deb Allah Teala anaytat. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselam Allah Teala başka ayatında da bunu başında eskergen ayatımızda karasak da Allah Teala ne deydi? Luqman surada: "Ve vasaynal insana bivalideyhi." Adamga osiyat etkenme men deydi. Ata anaga iyi bolğuz dep deydi. Gözünüz Allah Teala'nın osiyatıdır. Sen jaratamsa, jaratmayım sana kılığın, anı sözün, anı kesin jürtkenin. Jaratamsa, jaratmayımsa senge kiş sormaydı. Allah Teala buyurat senge o zatına. Ne var kimdi o atasının anasını içinden çıkıp atasının anasına ulu söyleşirse. Sen adam kuralgan bir zatsa,
Allah'dan korklan bir kesekse. Sonra o sen çıkan жериңе аңламағалай, қайдан келгенін білмегелдей, улы сөзші тебіресең, sen tamam қатышып тұрған адамların içindесе. Allah Teala айтады: "Васайнал инсана бивалидейхи хамалату уммуху вахнан ала вахн." Мен васият еткен ме дейді адамға, ата-анаға игі болыңыз дейді. Көзіңіз, bir қиын заттан, екі қиын заттан. Ол içine түшкенден башлап, içinde жүрген. Қиынды да сөз үшін. Алған түшір ола бачқада ішлей тұрғалай. Алып кетейлі сәби туар заман болса, сағатта içine ұрлық түшкенден башлайды, больницадан шықмағалай сөз үшін. Саулық та қарусыз болған, бүйілікте. Бары ата да, ана да, бар да, қартына да ан төріне қарап тұралай. Жоқ болғалайна, чабыш та бар, чабыш та кел. Ол да нет еді, дігалас етеді. Ол ішіндегін сақларға деп. Қиын, түшсіз, жұқысыз, ашына қара башайды, сәбиге жұқтаран түшмесін деп, ашаған затында сәбиге қисық зат болмасын деп, кесіні сүйген затын ашамағалай, ол сәбиге не жарашырғы есе, ана шайлы сөз үшін. Сәби амалтын. Сәби içine түшкеннен башлап. O sebepten Allah Teala'dan aytады. Bir kıyından o bir kıyına bargan deydi. Emda tamam Sabi'nin ayrılık zamanı anadan 2 yıl ötüp deydi. Sabi içinden başlap tuğanına deri, süt içkenden başlap cuğaşap başlağanına deri 2 yıl zamanda tamam Sabi'ye baylanıp durgan ananı o közüydü. Sabi'nin de anaga baylanıp durgan o közüydü. Aytады: "Anişkur li, menge da şükür et" deydi. "Vali valideyk." Beyağla ki qarağız, menge şükür et, emda atаңаныңа deydi. Men razılığım izle, atаңаныңа razılığın. Menge kulluk et, atanağı gibi ol. Qarağız cemaat. Qalayt barat Allah Teala. Kur'an'da biz bunu eskere almayız bulan cemaat. Sonra Allah Teala aytады: "Anı kibik Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadisine qarasak da, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın aytqаны ата-ананы қачын көрге керек болғанын, emdi alanın qaçları қалай мейік болғанын аңлатқан сағатта Абу Хурайрадан келген хадисте Пeygamber Aleyhissalatu vesselam aytады: "Рагима анфаху, сумма рагима анфаху, сумма рагима анфуху." Uçuz bolsun o adam deydi Allah Teala. Endi Arap dilde sözden söze köçürsek burnu toprak bolsun деген mağanası. Arap dilde aytsa uçuz bolsun деген mağanada ol. Aytırga beti ve jerge tiyse burnu toprak bolata uçuzlanıp adam başını engişkeydirtken mağanası oldu. Aytады: "Ragima anfuhu." 3 kere aytады Peygamber Aleyhisselam, uçuz bolsun o adam deydi. Uçuz bolsun deydi. Uçuz bolsun deydi Allah Teala'nın kelechisi. Allah aytады: "Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma summa lam yadkhulil cennet. Summa lam yadkhulil cennet." Kim deydi atası anası qartlıqqa der yaşaganına jetip adam. Aytırga Allah nasip etdi atasına qartlığına deri turdu söz üçün yaşadıla deydi. Qartlıqqa der yaşap atası anası deydi. Ne de alanı biri deydi. Sonra ala o halga der yaşagandan sonra bu cennetke kirmey kalsa o saatte ol uçuz bolsun dep aytады. Netme anası cemaat. Atаңı anаңı üstünde cennet tapmasan qartlıqqa kelgenden sonra sen uçuzsa deydi Allah Teala'nın kelechisi. Uçuz bolsa dep aytmaydı, uçuz bol deydi Allah Teala'nın kelechisi. O sebepten cemaat ataga ulu söyleşir gezegen ol uçuzdu. Anaga ulu söyleşir gezegen uçuz adamdı o. Ayıp etmeyiz Allah Hamzat tabi da dешевый adam. Orusça aytsak da söz için. Nemet jaş adam anlar için aytkalım. Uçuz adamsa sen atayın kaçın körmegen, ananın kaçın körmegen, Alaga sый bermegen, kesini alanı ise miktar izlegen, kesini aladın ise anlağana, kulturnege sanarga körüşkenin, anla sen uçuzlukta turasa. Peygamber Aleyhisselam ana aytады. Ana Allah'ın salamanga olsun, jaş qartlıklarına der jetip deydi. Jaşlığında sensiz de qararıqta o keskesini. Ama qartlığına jetip, sen kerekli bolup anga, sen de qaramayın o halda ketken ise, o saatte cennetke kirmezligini aytады Peygamber Aleyhisselam o adamına. Anga şaş hadisinde de aytады Allah'ın salamanga olsun. Ja'a racun ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqala, bir kere deydi Peygamber Aleyhisselam'a bir ölen kelet de deydi, aytkan ededi. Allah'ın kelechisi deydi. Kimni bek sıyın körge kerekme, kimni jöngerli geteri kerekme, men dep aytkanda Peygamber Aleyhisselam aytады, anаңы dep aytады deydi. Qala summa man, anan sonra aytады, anan sonra kimni degende, anаңы sıyın körge kerekse deydi Peygamber Aleyhisselam. Üçüncü kere de aytады, kimni ondan sonra degende, üçüncü kere de anasını aytады. Ananı sıyın körge kerekse deydi. Törtüncü va dep soradı. Törtüncü atаңы dep Peygamber Aleyhisselam aytады. O sebepten ananı sıyı keçe
süt керек болса да, кече жыласа да, түбін ауыштырып болса да, ата тұрмайды, жамағат, ана тұрады да. Сәби қарарық болса да, жығылғаннан өрге тұрғыстырып болса да, аны қарына қарарық та, ата ішке шыққан сәтте анады қарағаннан жамағат. О себептен ананы қачын Пайғамбар алейхиссалату вассалам 4 кереге мейік тұтқанды, атаны қачыннан есе жамағат. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға сорған сауатларында Ибн Аббастан келгені, «Инни ла а'ламу амалан», қайсы да эм ашқы иш дейді Аллахқа жуық еткен деп сұрғаларында Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: «Инни ла а'ламу амалан aqrabu ila Аллахи азза ва джалла мин биррил валида». Мен дейді Аллахқа жуық еткен аннан ашқы ішіне мен білмейме, ананы сыйын көргеннен дейді. Ананы сыйын көргеннен ұлы иш, Аллахқа жуық еткен иш мен білмейме деп Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде алай айтады жамағат. Қала Аллаху азза ва джалла фи суратил Исра. Аллах Таала Исра сурада Аллах Таала айтады Құр'анда: «Ва қада раббука алла та'буду илля ия». Аллах бұйырған дейді, Аллахтан башқа кішіге құллық етмезге. Аллах бұйырған етеді дейді. Аллахтан башқа кішіге құллық етмегіз дейді. «Ва бил валидейни ихсана». Емді ата-анаға игі болыңыз дейді. Аллах бұйырған етеді дейді. Аллахтан башқа кішіге құллық етмезге, емді ата-анаға игі болыңыз деп алай бұйырады дейді. «Имма яблуғанна индакал кибара ахадухума ау килахума». Сені қатыңда дейді, ала бірі екісі да, не да бірі қартлыққа жетселе дейді, «Фала тақуллахума уффин». Айтма дейді Аллаға уф деп. Уф деген араб тілде аузың жап деген мағынады. Сөйлешме, аузың жап дегені уф екі харифте сөз үшін. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам да хадисінде айтқандай, Аллах Таала уф дегеннен аз сөз білсе, ана айтырғат деген. Уф деген екі харифтен аз бар есе башқа сөз анда айтырға жарамайды деген. Бір харифін айтырға сен де аузын жаптыру үшін ата-ананы. «Фала тақуллахума уффин». Алла айтма дейді уф деп. «Вала танхархума». Алға қаршы бар, кесінен суытма дейді. «Ва қуллахума қаулан кариман». Аллаға дейді сыйлы қалда сөйлеш дейді. Сыйлы қалда. Не етесі? Қалайса? Не бола тұрса? Алла жатла сөйлешін ме жамағат ата-анаға. Ата-ана кірген сәтті өрге тұрға керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай? Ата-ана кірген сәтінде өрге тұрмаған ата-ананың сыйын көргенге саналмайды дейді саллаллаху алейхи ва саллям. Біздіңке жатты олар, телефонда қолына алып, ата-анасы кіре шыға тұрғалқа. Сен ол қалыңда ата-ананың сыйынан көргеннен шыға тұрғаныңы аңламайса жамағат, сыйсыз бола тұрғаныңы аңламайса Аллах Тааланың ата-ана келді есе өрге тұрға керексі. 5 кere келсе 5 kere, 50 kere келсе 50 kere өрге тұрға керекті жамағат. Ата-анаға сый берілге керекті. Аллах Таала айтады: «Ва қуллахума қаулан карима». Эм сыйлы қалда сөйлеш дейді. Эм сыйлы не сөзден табы есең, ата-анаңа о сөзден айт дейді. «Уақфид лахума жанаха зулли минар рахма». Эмне дейді ата-анаңа рахматны қанатын жай дейді. Қалай қалда жазысына бірлігесең, қалай қалда жан ауырта бірлігесең, ол қалда жан ауырт дейді Аллах Таала. «Ва қур раббирхамхума кама раббаяни сағира». Айт дейді сора: «Ей Аллах Таала, сен бұлан жазылсын, сен бұла мен кичелігімді қалай чынықтырған еселе алай деп алайт дейді». Қарас қалай байлам, Аллах қалай іздет бізден. Ата-анаға қалай байламы болға керек болған жамағат. Ата-анаға байламың болса насыбың барды. Ата-анаға байламың жоқ есе насыбың жоқты. Ана айтқалығы. Пайғамбарымыз Аллах Таала Құр'анда, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламда. Ол себептен жамағат ата-ананы хақларынан көп түрлі хақларынан бірisi да ата-ананың сыйын көрмек. Ол жәннеттен ешкілері açılғаны мағынасы. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам да Абдулла ибн Масудтан келгені сөзіне тыңласақ та айтады. Ибн Масуд айтады, Аллахтан разыланға болсын: «Я наби Аллах, ей Аллахтың пайғамбары дейді. Айу амалин aqrabu ilal janna». Қайсы ішле жуықташтыралла біздің жәннетке де былай сұрады дейді. Сол пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: «Ас-салату аля мауақитиха». Намазын заманда қылған деген пайғамбар алейхиссалату вассалам. Эм жуық еткен ішле жәннетке қайсылала деп сұрғанда пайғамбар алейхиссалату вассаламға эм жуық жолла, эм жуық ішле қайсылала дегенде пайғамбар алейхиссалату вассалам не дейді? Намазын заманларында қылған дейді. Жүрегім тазатта мен Аллахқа инанама деп тұрған демейді. Намаз қылған бада қалмайды. Намазын заманда қылған дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Өттірбейме келді. Заманда қылсаң эм жуық дейді Аллахқа жәннетке ол іш дейді. Қулту ва маза я наби Аллах. Аннан сұрауа нет деп сұрады пайғамбар алейхиссалату вассаламға. О сәтте пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: «Биррул валидейн». Ата-ананың сыйын көрген дейді.
Sağatda sançala bir kavim var. Allah keçsin. Ve sakalçıkların başını üstürüp ki sen kimi sabir etmeyin Allah. Atana kallı söyleş gelle. Sen namaz etmeyin, sen kafir de gelle. İnan tilleri kesilir get inşallah o adamlar. Tilleri kesilir ge. Dinin üstüne söyleşken tül atana namaz etmeyi dinden çıkan deb aytkan adam anı tili kesilir get inşallah cemaat. Ol dinini tatuğun danglamaat. Dinini bu an bilmegen din ta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anasını körü için Allah'tan 20 yılga joqni tilep turgan. Allah to'la erkinlik ber deb anasını barıp körüge kabırın. Medine ve Mekke arasında uçkan tüşür onu. Anasın. Ondan sonra erkinlik verilgende barıp deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asırı köpçelerinden kesin tiy almayet deydi. Anasına tansıklı ondan. Bu sançalarda turallar sen namaz etmeysen Allah sen bulaysan. Ne o namaz etse de sen biz etkençe etmeyse deb söyleşir. O sebepten Allah Teala bu sançalıktan, bu sılgırlıktan, bu acaşımlıktan Allah Teala kesi, milletimizin namusundan bahsinde Allah Teala kesi saklasın cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salamına olsun aytadı. Ridallahi firidal valideyn. Allah'ın razılığı deydi, atananın razılığında deydi. Arağız. Allah'ın razılığı atananın razılığında deydi. Allah'ın açığı da deydi, ata-ananın açığında deydi. Allah'ın açığına kirese ata-ananı açıqlandırıysan deyip Allah aytadı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Abu Bakr Nafi' ibn Haris'in de aytkan Allah'tan razılığına olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytkan ettiydi. Ala unabbiukum bi ekberil kebair. Aytat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en ullu günahla, ulluladan ullu günah ne boğanını aytayım degen. Akbarul kebair. Ullulan içinde ullu günahını aytat cemaat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kulna bala ya Resulallah. Ayttık deydi. Ayt ey Allah'ın keleçte bal ayttık deydi. Kala el işraku billah. En ullu deydi günah Allah'a zatını ten etken deydi. En ullu günah deydi Allah'a zatını ten etken cemaat. Allah hoşagan zat yoktu, anga ten zat yoktu, bolmagandı, boluk tüldü, bolgamadar da yoktu. Müslüman adam ala inanıra gerekti. Sonra aytadı, kala el işraku billah. İkinci ne deydi? En ullu günahla hukukul valideyn. Atananın razılığından çıkan deydi. Atananın razılığından çıkan Allah'a zatını ten etkenden sonra kelgen, ulluğu kelgen günah oldu deydi. Ve kana muttakiyan fecelese fekala. Sonra ana aytkan saatte Peygamberimiz Aleyhisselam tayanıp duraydı deydi. Bir canlı. Söyleşken saatinde. Sonra bu zatını aytkandan sonra olturgan etti deydi kızına. Olturattı deydi. Ala ve kavlu zur ve şehadetu zur. Ondan sonra kelgen deydi. Aytayım deydi. Ol ötürük sözle deydi. Hem de şagat ötürük şagatlık deydi. Ol ötürük sözle deydi. Hem de ötürük şagatla deydi. Ol ötürük sözle deydi. Hem de ötürük şagatladı. Peygamber Aleyhisselam Allah bir aytdı deydi. Tınla tohtarık mı dekede vaysa açtı deydi. Allah bir es böldürgen. Ötürük söyleşkenge hem de ötürük şagatlık etkenge. Körmegen zatına körgenem deyip aytılmayan zatına eşitgenem deyip o zatlarına aytsa cemaat ol da en ullu günahlarına birine kiret. Allah Teala kesi o günahlardan barımızda saklasın. Ata-ana hoşkandan sonra cemaat dünyadan ketkenlerinden sonra Allah'ın dua etmek, Allah'a tilek etmek o Müslüman adamını atası anasının sıyın körgenini şahatlıklarından biridir. Ondan sonra asralgan saatlarında da Said ibn Ubade, Said an Abdullah ibn Umar heysu kala Abdullah ibn Umar'ın aytkanı da inni sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Peygamber Aleyhisselam'ın aytkanını eşkenem deydi. İnne min abarril birri silatir raculi ahle viddi abihi ba'da an yuvalli. Em bek siy körgenin deydi. Atаңы siy körgenini bağaları em de anı şagatlığından biri ne zattı desen deyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seni atan dünyadan ketkenden sonra anı tenglerin siyin körgenin deydi. Dünyadan ketken ise sen alan siyin körsen atan sügen adamlarını. Tenglerin sen atanı siyin körgen çabir suaplığından alan ise cemaat. Atana kelip durun adam bar ise anında tenglik çürüp durgan adam bar ise anı baylamda turgan adam bar ise dünyadan atası kettiyse de ol baylamını kesmezi gerekti anı yaşı cemaat. Anı barga, anı tüberge, anı joklarga, anı siyin körge ol da atananı siyin körgençe alayt deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Köz bu tatuğunu cemaat. Dinde kalay bola gerek boğan. Bu baylam, Allah ve baylam hem de Müslümanlarını bir ve hem de atasını anasıyla kalay baylamı bola gerek boğan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın salamına olsun. Allah'a şükürler olsun. Allah da bizni bu dinden etkenini. Allah da şükürler olsun. Bu zatla anlatırga madar bergenine cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkallayına
Bireylен deydi avuşkan saatinde 3 saatten kalgan kesilgen edet işi. Biri deydi sadakatul cariye, sadaka cariye bergeni. İkincisi deydi bilim bolup adam birbirine öğretip barsala bundan öğrenip. Üçüncüsü de deydi zından aşkı sabi koyup ana dua etse de alaytat Peygamber aleyhissalam. İbn Umar'dan kelgeni de Allah'tan razılanma olsun. Enta bir hadis hafar beriledi. Men eşkenen Peygamberden deydi Allah'ın salamanına olsun. Bula aytkanın aranızda bir ölgen bolsa tutup durmağız deyin. Peygamber aleyhissalam aytırga keçeli va külle va tutup durmağız deydi. Emne deydi aşıktır ızanı kabırlığa deydi. Kabırlığa bargan saatinde deydi baş canına süyelip Fatiha'nı okuğuz deyin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baş canına süyelip Fatiha'nı okuğuz deydi. Ayak canında da Bakara'nı ahırında ayaklarını okuğuz deb alaytat deydi. Bu hadis İbn Hacer aytat bunu Asqalani Fathul Bari deyin kitabında hem de Tabarani'den kelet. Allah'ın razılığı anna olsun. Ata-ananı tınlagan musulmanlarda Allah'a cuk etken işlerden biri Peygamber aleyhissalam hadisinde kallayna men ahabba en yemuddallahu en yumaddallahu fi yumaddu lehu fi umrihi ve en yuzada lehu fi rizqihi felyebarra valideyhi ve liyasli rahima. Bir ölen deydi Allah ömrün uzak eterini izlese hem de rızkısını da köp eterini izlese deydi ata anasını sıyın körsün hem de cuğulukunu tutsun deyip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisinde alaytat. Endi zamanınızda köp aldım razı bol olsun bu zatın üstünden kallayıp söyleyecek de köptüldü. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı en deyisine tınlasak da sözünü Allah'ın salamanına olsun. Bir kere birevlen günah etet. Günah etken de ulu günah etken. Kesin söz bu. Sonra Peygamber aleyhissalam'a kelip aytat. İnni aznabtu zemben azimen. Ey Allah kelechisi men bir ta ulu bir günah etkenme deyt. Fahalli min tavba. Menge tavba barım deb alaytat. Ulu günah etken ey Allah kelechisi menge tavba barım deb alaytat. Faqala Peygamber aleyhissalam aytadı. Hallaka min sen anan savumut deyt Peygamber aleyhissalam aytadı. Çotkar var ha. Sen anan savumut deyt Peygamber aleyhissalam. Bu ulu günah etken. Bu da sormaydı sen anan savumut deyt. Sonra Peygamber o adam aytat la deyt. Ölgen deyt. Çok deyt anam alaytat. Qala fahallaka min khala. Ananga geçi barın degen sallallahu aleyhi ve sellem. Ananga geçlerine savadan barın deb soradı. Qala naam. Bart degen alaytat. Faqala fabirha. Alaysa bardanı sin kör degen. Gözünüz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salamına olsun. Bizni bu hallağa, bu zatqa üretken Peygamberimizga Allah Teala'nın salamına olsun. Anası ketken ise de anası in körgezlegen ananı geçine gibi olsun. Peygamber sallallahu ullu günah etip gelgen adam kelgende ananı bari sanın sin kör degende jogose geçin sin kör deb alaytat. Anasma bin Abi Bakr haythu qala saatte bir kavim sen çalaytalı anan namaz etmeydi, dini yoktu alaydı baydı sıyların körmegen alan işler bu da kıyın cemaat. Allah Teala kese tüc olmaz alsın. Bir kere Asma bin Haris aytadı Peygamber sallallahu übüşesine geçi Ayşe'ne geçi Abu Bakır'ın kızı. Bir kere deydi anam keletmenge deydi. Vahiye müşrike. O müşrik deydi. İslam'a din kirmegen et deydi. Peygamber aleyhisselam közüğünde deydi. Alaytat. Fastafteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber aleyhisselam'a sorama deydi. Ey Allah keletçisi deydi. Anam kelgetmeyin ba tübergez deydi. Ne teyim de balay sorat. Men anga tübeyim mi? Anga igib olayım mı de balaytat. Müşrikti, anası inanmaydı. Allah'a da inanmaydı. Peygamber sallallahu da inanmaydı. Sonra Peygamber aleyhisselam ne deydi? Kale naam sil ummiki. Hav deydi. Barda ananga baylan deydi. İgib olananga de balaytat. Kalaydın deyse de, ne türlü ise de anı içinden çıkkansa senin. Manası oldu. Anı içinden çıkkan sebeple sen anı sıyın körü gereksin. Kayısı türlü kaldıysa da, Müslüman ise Allah'a şükür olsun. Hatta Müslüman olmak hazırlığı yoktu Karaçay milletin içinde. Müslüman türlü ise de, orası düşüyorum bu, tegeyden mi tuğandı? Kimden tuğansa Allah andan tuğdur orası degen seni. Andan tuğan ise anı sıyın körü gereksin. Efendimiz Aleyhisselam anaytat. O sebepten Allah Teala Atanan sıyın körgüllensin barımızda. Atanan sıyın körüp Allah'a cuk oğlan Allah etsin cemaat. Atanan sıyı burada oludu. O zatını kaçından oğlan etsin. Atanağa kesin kala jürtsen, senge de senin sahibilerin kala jürtürükle. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkallayna. Atanan sıyın körgen ne süsen etsin Allah'ın keşerikli deydi. Atanan sıyın körmegen ne süsen etsin Allah kabul eteriklen etken zatlarını deyip. Allah da olaytadı. Ve kullu kavli haza ve estağfirullah li ve lekum fe yefavzal mustagfirin. Estağfirullah.
الحمد لله حمدا كاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.